Sengi balang baladap ke arpholai tarik nailar ke Indigenous People Front of Tripura, kalalet ban penlong da ke Jingïakhih New Delhi, na ke benta bandawa na ke sorkar India, ban aino ya ke jala bapura ke Tripuralan. Ya ke tiga Jingïakhih da ke basyong kalany mongor na duk ke pot prabaji menstap haduk san baje janmiet, la penlong hakamadan jantar mantar ke badan New Delhi. Ya ke tiga Jingïakhih lawan ban Iashim Bynta lang da ke Nongialam ke National Federation of New State, ke balayalam da Profesor Munish Tamang, ubade Nongialam bah kemaduk bandawa ya ke Gorkhalan. Hadin bala penkut ya ke Jingïakhih syongkalan mengor, layo banekran bat unikman marak Chairman ke Garo State Movement Committee, hak ba ulaong ba ke Gsmc Hspdp, Ipft bat kiwe kenhun, kibadai kidekot ba pura jong ke NFNS, kinyai beteng ya ke jingdawa jala la ke jong, kamtam ke Gsmc bat Hspdp, kilakwa hadu kata-kata banyo no la ke jong ke jala, kata ke Garo State bat ke Khasi Jantia State. Bat kinya dorangkat haman ke Jingïakhih ban pensengau sya ke sorkar India ya ke jingdawa jongki. Ulaong ru balada ke sorkar India kam sengap kinang penjur syuk-syuk ya ke Jingïakhih. Dalu Ipft ini meeting sumatan dili sungkin mau jantar mantar Indigenous People's Front of Tripura ini meeting na ribai Mawphor san uja Gismang na National Federation for New States ni kada support kana singa riba. India government ni kompi mamani sundak kamandol ekon National Federation for New States ni macam area dolan India government ni state from na atau parang ni dolma aruno Garland State Movement Committee ba GNC ba aro singa ya dimanu na ribai Mawphor executive dan ni Tripura bawano Tripura House executive meeting ba Mawphor ba ariya Mawphor anyo tentang janjinya nangarirang po janjiya aro leka ba resolution ra anirang ko ai Government of India na lekarang ko singa watata aro singi watat ko lekarang arang karak ni singi demand sang India ni tentang state na demand kagumarang ni urang ko kanana nga kam na nga negotiation na kam na nga aro kami singi demand kaninang ko susukat na nga ni singa demand kaina lekarang ko stirang ko Government of India na sukat na singa resolution na pero absent sumayo kasi hilso ni Hspdp ni President Talwang Paksan tunga aro Tripura ni Honorable Minister Sri Suklaji dia ba Talwang Paksan tunga aro singa adok basi giza state ko China kaaniyo absan kumongi kamra ko kai antingi atjat na ba jasong na antinga song na demand ka baing ba separate state ko mana matkujana takda manci swinga aro man kamrang ko kainga ni man sakanti dibarang ko mula dalo Garland State Movement Committee dol sa san unjainga demand ka anyo support ka anyo agos India gumat ni dalgabarang maksa inga aro dalo chunga National Federation for New States ni katal ba Vice President ko Suma aro biyan ramramandi unja Tripura government ni mandira na krabi ba Minister aro biyan Tribal Affairs Ministry ko at dentang department ko biyan Europe kam ko kainga ini bimun ko ang japron nungia sukula caran na ortia Yung bigo congratulations na aro suni NFNS ko kang si kanganyo delanyo susukot ba aro suwat na taksak ba sinangis kanyo sakantikon state na takutanyo jelaki abat singonin support kaingat cum dan kang ciba support abat cina ang may iskatong sing ora sakantikon lihat matela at sing